Imaynalla kashanki munasqa hermano, hermana, kay p'unchaypi noqa sumaq kusisqa kashani Dios ninchikmanta parlaspa. Apóstol Pablo nishawanchik imaynatachus runas kay qhipan tiempupi niraq Jesus ninchik hamusyaqtin kutiporqanku. Sonqonki runmiman hina kutiponqa niwanchik. Imaraykuchus paykuna munakunqanku maychus kay hallp'amanta wasinkuta, qolqinkuta, tukuy imata munakunqanku nitaq Dios ninchikmanta. Kay iskay Timoteo qillqasqanpi kinsa uqpi niwanchik ahnata. Qhipa pachakunapiqa ñak'ariy hinataq mana allin p'unchaykuna munanmantaqa yachanallaykitaq min. Ahnata niwanchik kay iskay Timoteopi. Qhipa tiempopi nishawanchik imaynatachus Dios ninchik niwanchik kay runasmanta. Runasqa munanqanku maychus kay hallp'amanta, munanqanku qolqita, tukuy imata munanqanku kay mundumanta, nitaq munanqankuchu Dios ninchikta. Mana munanqankuchu ni warminta, ni wawanta, sonqonqa rumi hina kanqa. Munasqa hermana, qan ama ahnachu kanayki tiyan. Sonqoykipi kanan tiyan ashka munay runa masiykiman. Dios ninchikman sonqoyki sumaq munay kanan tiyan. Ñawirispa yachasun maychus kay palabranta. Sapa día ñawirinchik chayqa noqanchik mana ahna sonqonchik rumiman kutinqachu. Munasqa hermano, hermana, ama qunqaychu. Ama qunqaychu imaynatachus Dios ninchik munakusunki hinata. Waq kutikama kachun hermanos.